Ka National People's Party West Giant Hills Unit ni kasengi tekan mo waram gaya kalangko sengiyap wachipau wasen yang ka uperno sangma wajuk so le kam speaker yang kalok sabaha hagayalang wadapan man hacut waku indoor sport hall juai. Hagani kayalang kan mo waram na jurong iamlang kipait ba wakarchan ka party NPP na ki unit waper ka West Giant dia u deputy CM ka sorkar waman lew MLA ka nartiang usnya bahalang dahar dan manu kamu kongsan Dave Emlang menteri ka chnat ichaji khia wa sports and youth affair waman lew MLA ka jawai wailat miki shilla kam usmbot kongsan Demlang le hagani kasengi kasan tamiri shilla MLA ka sutnga saipung ki MDC NPP ke JHADC wakentup na do UCM utambor shiwat ucharman u Dr. Sanki Shangpung wa kiwi wan ki MDC. Wailat miki shilla hawa kalam depan kenmu yai laluti yang o wa ke parti NPP kam tam house nem arajar khatpra wasdang yakun election MLA u hewa bon ki wa ang wam puyi ki upediang yakani ke parti tang was ngau kmenon wa nei laluti bakhian de bon ki wan lang wa ke parti NPP. Wa ini sedang suothit ke NPP ong man ko thik kam ilailuti wasen yang kahi uporno sangma wa heva sedang de embenta chwa wa giwi ki parti tang wa hadin was ngau thu wa kamu wa ya khamat tribal wa yakun nei benta I hockey tribal wa dawan le ka sur nei benta ka thain not is kam te kamu wa da ka parti ka wana kani hi ka thain ka wo penyatali wa hadil hi le yo apki ye ka thain kam te de sen no da ka National People's Party house nem arajar khatso Ong haro wa usumbe wa debet uporno sangma kat te de puru hakaling ki jela ka thain not is na jorong wa de emle ya ka state unit hapo Rajasthan Kerala kam tenga iskemo wa uporno sangma le kemeno wo yo ye nangku ka parti wa senyo wa hawo ongo wa gani ka parti pen ya pher go haganiam na pen ya pher jaj bro depan kun mo wai penche haro hajrong ichim benta yong o de lang u deputy CM wa klam pen bai ye klam o wi na ki pra MLA hapok assembly wa da klam hajrong ka reservation policy de wa pen mi du ye kin tin khasi klam pen mi jaintia wat ha wa da tho lang khasi wa jaintia hag reservation ong wa igen klam yong o mut wo pen ye pher jai bru tang wa du wo pen bai wai penche ye klam bakla upra MLA he wa kam ki MLA jaintia ngau khie ge ni nei ba wa ki wa klam hapo assembly to wa de ne rikon ong wo mper la de MI pen yonia ki wa bun ha ka wan guru kom le tang wa iwas ngau si uto imi hi da ki bru jaintia wa kun tho we kham tam I wa ma chu chu wa da ki MDC ke JHADC hi ki wa da jit da ki pai ba wa pai ya kriti dustur ka khandau ka chiam hapo Giant Hills Autonomous District Council pana da ki hi wa mi ukeli wa ito ki jai bru hi kate to ka wa ma we pen sao si yo kamu wa ya khamat de wa ong wala da kwa o ya tai ka district council ko ne benta yong ki wo pen sakhian usnga bhalang hawa kalam kentu ya ki pra wa kerchan wa bud ya kanong muna uporno sangma ne bha iken mo borom yo o klem de bud katukani isikai wa debu ka parti imgo lada ya kalam hapo ka jalla me khalia I ki jaintia yo ya ro ha ka politics ne bha ki khasi ju ya kalam gi wa ki jaintia to ki wastat bha ujit ya ki wa mi khaman mjujit ki da ka parti wampoi he bor sanchar ne bha ha ka won ko sarkar de embai ki MLA jaintia wa ini pen yo go ye man ya to bor ha perdi ki wa ya khamat wa ki pai ba ong usnya bhalang dhar ong haro o ki ni wara jia gi to wa ki bru jaintia dang buram gi ya ki ma gi wa buram gi ya ku ya khamat politics ki wa ya khamat niam ki wa ya khamat ha ki imlang sa lang wa ki wa ya khamat ha ki liang wa pher hawa penrap ye penche wailan miki shalla hajrong reservation policy ongo lada kariti dustur yang im go ka jaj bro le daw yap ko ha o hajrong itu ikla mo hapo assembly ki perlok kasi yang nga wakali wele mi pen he mi yak issue wakhian nga jubab o yaki boy yi uman ko wakhian na phi tang waman ko he anga khanau sngau bahalang ong wo kam wada hab bu record bai ye yi wada klam hapo ka assembly kwa o wala da to I wakhian na he le mto wiri ne yo timit we ki yi wara uman kam ki de we yatli hawa penrap hajrong iman wa ya khamat pai ba ongu he por election ju ya nia ya pokhot kete tang wa hadin ke election to ya kre lang ne bentau im ka jaj bro ka jalla ne bha ka thong hi du ko wi ite to ne benta ki pai ba mto da ki pai ba ne benta yong ki MLA jaintia la de emi ha ka wan ka parti le mju ye chrudi ne bha wasnya thui wa to ne benta ki pai ba ki sarkar lai wan ki tang wa chakri ya ki pai ba to uman kamjo chania ha ki pai ba wa utei le ne benta ki pai ba penrap chu chu usnya bhalang dhar ne ki da ma kwa o chim ye ni ka bu ho pen che phi
kami nong perchan du maya yang ni parti na ko rilong jai wa chimi ni ka bu open che ya pi gan yo me bi ni ga session ko dang dep haga last session ka last day yang session haga wa deputy chief minister yang yen wa open che halor ga jing kelam yang wi na no member family wa man la president yang wi ga party ha ka jing yang penmi ga yang ko ha jing kelam ga yang ko ha debate yang reservation policy ko member ni yang ka tin jai dia tengah wa chimi ni ka bu open che ya pi pai ba he ni hawi tu pori wa ye ju deputy chief minister wa ye nga haden le tu hawa ye ni tu imen ye ni mo pun ye pher jat tu i ye ni dei benta mo pun correct ni mo pun che ni wa to tu ka jing kelam yo ko tai member ko man go bakala ni ba ile na do usnem ka indis pa nya pawar la dapat pi reservation policy kajing bha la ni kajing split ya kata ka bha ha reservation policy to penyogi itu thogi so persen khasi anjantia so persen garo 1% OBC but 1% others te uni nu member deu burong haka por ka debate yang ka mendu nyau sen penmi baik khasi angaro te inai te da deputy chief ministers nyau pia ye te ka macam ya ni mai le ke kentin go penem kam boro cak bedo sedang ke state to khasi anjani imem ongi at thme imem ongi te grau to i pen sia ya jantia ni mai le kentin jantia to le em chua na do wasdam te ite no ni bani hete penkarek ini mai le isnyau thui iwan kelam ko assembly to ibu nek cerita ni mai le proceeding kan iwan kelam ni itu to nek cerita temen gua ini tu ko ni ke debate kut ko tang hadin san house nem mere hadin san house nem la debate yang ni reservation policy ki dau pat ki chadin to dau chim preference ki dau conduct ni kata ke dalam member menchua oh house nem arja amru em ni debate on reservation teman kendangin pat ni teman ya kelam ni tipo hai ke chen ni wong ni ni to em ga mention yang ni kasih jadi am teman man ni boy ni te dau ni gua i wan ra ye ke jenis nyau tu bakla Henry siau si kom man dep nei tu pen bon yu dau ti i yu om to i to mi no pia ngak wa au chi lemban ni ri san wo to i pem wa pu pia i klami alor ka nong rim alor ka jing sakhiat alor ka jing tho Henry ka ku siau si chu chu ya mper ye wa ka te ko na wa bi klami te nei won mi nei won wa ni ka ka jan ku ka te ni min ku dang he tang Henry ni ka ka kun siau si yang ngaw ko kun ki lok yu kun nei ni na bo ri long jai tia kham tam i was nyau ma chu chu to kun de ki MDC ki wa mi na bo ka district council nei ni ki wa ki pai pa de jin ki wa to pai yu ya ka ni ti ki dustur ya ka khanda wa cha ka bo ka jai de sa to was district council kun de ki te ko bo jingli wa to o i ki jan ka te to wa ma do ko siao si do ya nga tam nong ya la ni ma la kwa i ya tai la kwa i ya na siao ka district council yo em do ka district council to ko nong pun sakhet de te Henry siao si ko MD ni beli di MDC ko kat tu kat ni nei bentau ko party kat te de ubi question ni te wa tani ni da wa ko nun ba ni san pa pun chi but siao ko men em CM yo ka JHDC ni ngakar pa de ti district council ko na EC ga CM EC UM ni ngasnya to ko to na liang yung district council la bo bi ni committee u form bi ni research team wa to tre ya ite ite yong hinong jai kenang yo la UM kan ni ya debate yo
dong di baik pak. Kau pun siapa tu kau kenal, kau pun ni dia jenis pair. Kau pun parani. Tengah api lengan unity yo. Wah ke district council. Bu gaya dia umat yang lu kau tu gaya kita berok. Kenal wah hati sini tu cakap. You like me, kamu ni jenis yang tu. Tapi kalau orang ini kalau kau jadi member yang baik. Tengah waris ni udah orang bukan yang perlu kasihan bukan dibeli. Orang gila macam big issue nggak sih small issue. Orang ini may be small for you but it's a big thing for me. You want to reclaim a house in the Agos house. Please remember that house is the house for the lawmaker. Kawan you can to assembly to every comma, every full stop, the proceedings is recorded. Dalam nama mailah, remember umrisiga. Cuma betul mesti menjam mdu di rumah. Hadin sanjip house yang dia ambil review. Untuk apa itu ketin race ini benar? Ini tidak kuat untuk i. Dalam ni mungkin bahaya. I identity to tip. Dan you yang kecil itu review black rock itu. Hagi one yang bertahan top bahaya itu hadis tahu isa one part ni. Ini to uman itu kemuha. Hagi one yang di isu to emi solitary, to emi digitally. Korpat ay bi kun mo kham tam ra le ku bor chwa chane nga jo bon wa ni de lu pra wa ni au me kam tan lu pra MVP ngai mu jo mo pra MLA la iper hai por election ya dak kiti amai bai ya tim lo hai bai ta de election to mani kam ni yo im de bu yo state district ka por election ko dak kiti de no per de ro no per de ro tahu kenu demi election to agenda to we are for the people. We are for the people. Not the people is for us. We are for the people. Kata ngadu share ka plan ni. Nei te daw you bi nga ai jo ai break tang ye nyau ke mle yo. Ile bi ka one party le jo you bi chu ni. Jo no. MUDP, MU Congress, MNB Tangi, yang isu yang pi pai ba we are. Kata to ko bi to usar ko mudu ya Allah to ulai dengan bukti. Empire rasad ko one uniform. Whatever position we are having, position common goes. But to serve people remain the same. We believe in peoples, we work for the people. Kita tahu commission kilang hidup kelompok besar kemana. We believe in the peoples, we work for the people. Kenapa? Position common goes, ke party common goes, ke government common goes. But the intention of your leaders is to serve the people of the state. Kita tahu kelompok besar kemana.